Go tlhotse go ntshitswe bosupi bo bo totobetseng jaaka kgotlatshekelo e ne e tlhagisitse selebo se se farologaneng sa ga Ntuthu Koshoba. Mo setlankaneng sa gagwe sa maikano o begile fa e le rre yo lerato le gore o ne a itumeletse go kopana le ngwana wa gagwe. Le fa go le jalo bosekisi ba bosetšhaba ba re melaetsa e mo go WhatsApp e bua sengwe se se farologaneng le gore yo e ne e se ngwana wa bone wa ntlha. Applicant was not happy at the prospect of being a father as he wants this court to believe. In actual fact, from the deceased WhatsApp messages, it is clear that she sent the applicant a message saying that she did not want to have another abortion. Dikgang tse di makaditse lelapa. It's also shocking to us as a family that this was actually the second child that she was carrying of the very same man. So we didn't know that she was pregnant before. We didn't know. We've been robbed of 3 lives as a family by the same man. Shoba o buile gape gore o ne a sa itse Mzikayise Malepana sentle. Malepana o ne a fetoga go nna paki ya puso. Teng foo ke fa netefaditseng gore Shoba ke ena a feditseng botshelo ba ga Pule yo a neng a ithwele. Le fa go le jalo go fitlhetswe mo go Shoba direkoto mo cellphone tse di rebolotseng megala e le mentsi e leleditsweng go tswa SIM cardeng e sa kwadisiwang semolao. He communicated with the killer, Mr. Malapane, 23 times, of which 11 times was before the deceased arrival, 8 times in the presence of the deceased, once after the deceased left. Kgotlatshekelo e ganne ka bail. If he is released on bail, he will simply interfere with the investigation, as he has already done twice. Another interference is demonstrated in his attached Shoba 01 affidavit, wherein the defense simply approached a material witness and obtained his affidavit without asking the state if it was permissible to do so. Kgetse e tlile go boela kwa kgotlatshekelo ka la Mosupologo.